Jesus hanuring ema atu hak neak no adora maromak duke adora sesang mundo niang nebe provisoridet preparaan hofuan mos atau moris rohan laik iha tempo ikos. Questão ne hato husi Padre Celebrante Manuel Pinto SDB li husi homilia iha capelinha cristal domingo ne. Amudihan emania moris ne iha dualismo de vida, espiritual no física. Dela barak emania preferência mak isin material sasan mundo niang nebe bele fok bit ba poder duke tau matan baklamar li husi aihan espiritual. Padre Mosdihantan, São Paulo halo resumuan ida kona ba emania situação. Ho Adão no Eva nia desobediência, halo ema hotu mono ba pecado no mate. Mas be ho Adão fong, ho Jesus ne obediência, Jesus ne preferência, halo ema hotu fila ba maromak. Emerencia na Pinto STL News.